Trocar alimentos por libros. Esta é a base do mercado solidario que o CEIPO Grupo de Ribeira organiza cada final de curso con dous obxectivos: fomentar a lectura e colaborar con quen máis o necesita a través de Cáritas e ICE Renovación. La gente nos trae comida o alimentos y nosotros los intercambiamos por libros. Y después la comida se la damos a la gente que no tiene, a los niños que viven en orfanatos o algo así. Estamos pidiéndole a la gente que si tenía alimentos envasados, como leche, conservas, les decíamos que ellos si nos traían un alimento envasado, nosotros les damos un libro, un DVD, una revista o un cómic. Os escolares participaron activamente na recollida dos alimentos e reparto dos libros. Fixérono de boa gana, satisfeitos de poder colaborar con esta causa solidaria. Me gusta mucho ayudar a la gente, que es muy guay porque conoces a gente nueva de otro colegio y que me gusta mucho. Aínda que a chuvia diminuíu notablemente a afluencia de xente, os voluntarios destacaron a gran colaboración de todas as persoas que se achegaron ata a Praza do Concello ao longo da mañá, así como de toda a comunidade educativa, que dende a pasada semana foi achegando alimentos ao centro. A xente que pasa por aquí, a comunidade educativa, alumnado, familias, traen os seus produtos alimenticios que non caduquen a poder ser e por cada produto que donen dáselle un vale co que poden conseguir calquera dos libros que están aquí na mesa. Hai un pouquiño de infantil, xuvenil, para maiores, hai un pouquiño variado para todas as idades. Que queremos conseguir? Alimentos para donar a dúas asociacións sen ánimo de lucro daqui de Ribeira para axudar a xente máis desfavorable. Neste caso contribuímos con Cáritas e con ICE Renovación.